Al, nasılsın dışarı? Neredesin? Kuşun açlığın kızı istegen son. Kandasın istegen. Kuşun açlığın kızı istegen. Kızından para. Öyle bir fayda vardı. Ben ona biraz sarmak Bırak aç
Var mı? Yerde kız orada da onu bu döşüp koydum. Şiirde, Tuğacır'da. Peşi uşakta. Sodan hepten şarşanını bir sürü tutmalı. Çikolatası olsun bilmem de diyor kendini vermen bir tutam gelmesin. Şaşırtmak mesela. Sürdüm. Sokma değildi bizde. Bu özellikle bizler yer borusuna paylaşanlarsa maaş verip şiddetim oldu. Şengel Mustafa Şokay'ın endişi Nurtaza Şokay'ın kızı. Yeşil var mısın Şokay'da? Yeşil bu işi de Trabzon'da. Şaklı. Gayet gittim. Şunlar sistemleşti böyle. Arkadaşlar benim artık diyelim var. Bir şey yok. Ya kursanı var mı? Sorundan başkası. Anası. Anası da. Hakkı uyuma geldi bize. Allah Allah. Orada işte tabaktan bakalım. Orası tabak ettik. Attık. Bak. Size bu videomuzu bulmuştum. Ben şimdi özür
Yapsın sen. Ha. Sen kalk oğlum. Artık bayağı değil. Artık bayağı da değil. Evet. Sen Öz kopyalı böyle korkmadım. öyle. Gelen adam beraber yapmak bulamadım. Kumuşlar bakın. Yerliğinde duranı kumuşlar da yapıyor. Sizin yamanınız cansın, cansınız artık. Alenda siyahlar o bizim bastılar ona bizim ya bastığımız şeyden altında daha güzel bir kalabalık ki tanarız. Hele kızlar öldü. Cahdiye duyduğunda. Benim kengim. Kızlar kengim. Anamın kengim. Annemden de sorduğumda kilogramları bana sıra bir zamilerin tuğla verirsin. Böyle bir şey aldı böyle. Artık makan. Tamam böyle. Hadi. Niyet gün böyle. Yine kızım. Düşünsene. Artık aynı sonra. Bu zamanlarda da şimdi aynı sonra bize çıkar. Aynı sonra yapar. Bırak bize bozdu ne verdim. İncir yok bekle. Siverdim incir yok bekle. Oradan gelince yanları Kısmet beraber yaparsın. hayır. Zaten Terbiyesiniz. hep Muhan. Tamam. 30 mezar sol. Beşinde yaşında. Yaşında sıkasta gördüm bakın. Sakal burada.
Alpıs'ta gelen aslında, даже Alpıs'ta gelen okşamız. Ben siz Ama ben de sizden bunu annemle bilemem. Hadi aslına bakın. Bana verin. Soylar şiirde Kaygan'da sıradan Tamam bazıları arkası yaptı, öteki kim Vay be. Şiirde vatanda kız bulsa o çekeriydi deydi. Annemde otursa yine aldattılar, aşkı kapısının iyisi geldi deydi. Bunlarda o görüşümüzü bir tağımız dedi. Allah'ın sözünde yemeğlerimizde, alem çiğetlerimizde, kulaklarımızda görüşleri kendine versin. Böyle ulan kulak özettik, asablı nokta, kulak devren var. Kulak olsun, kulak olsun. Alemde olaylar günlerce şükürlerim, sebebi gözünün tektir, gözüne kısmettir, gözlerine bakılan aval gücü bazen, sizin muhalif olmanızda düşünç götürüp kuandım. Alemde size bizim gelince, yerimizin altında falan maksatımız, buranın halka kısmet edip, halkın babasını terbiyelir. Evet, bak, benim geldim sana geldi. Asosyal dedi, danacağım sizden bizge keldi, danacağımı son terbiyeli bizim müddetimiz. Ona terbiye yerimizin altında öte yükü müddetler. Alemde son müddeti kuda kalırsa, alga afiramız degan gözümüzün maksatımız var. Böyle vakitlerine gel, armanın altının
atını bile kaydayıştı soğukluğuna sonunda götür. Kuday'a şükür bunu yanara şararlı avlu kızı bugün kelinin. Olsun şimdi, olsun sonuna kadar gelip geldi. Dedi o Allah kalasında. Ya 8 bölümlüydü. Bu ağayın yerinin kolunda ağayın yeri olan duracaktır. Bugün gödeyim. Bir baladan bir yerkeğinin çıkanday kalp derinden bir yok. Babam Kuday'a şükür. İlk günler buna sonra gelip gelgen. Bunun önü kolda oldu. Ben bir yerimizi, önümüzde kazakımızı koyun da sabırın derinde buna tavun göklerin devleri olduğumuzu o su terbiyeli bir şeydir. Annemde buna bu yaşlar bilmeyinde Başkoşkan otağı otağın şangarağı büyük olsun. Alemde posağası gerek olsun. Şangarağı kim olsun. Allah o dönemde rehavetler edip ona yetiğini versin. Bizim dileğimizden de alemde buna yönde Resulullah Sallallahu üstünde okudan bunların gözümüz veren de taraz yaktan tenges yani bugün şununla tarazı niye kıvası bugün sana kirarkı tenges ettiğimiz böyle tenges ettim bırakır bütünün bırakır bugün evde yekip balasını yekip yani kudalgı şahramalı alemde kezgülün adam bir kulak o kirili şahramaydı da o kadı benim bunu böyle olmadı kadı şahray Selim ağırlı, bırak o ağır dediğimiz ağırımız, Cenab-ı Allah çal kavgana, ket atmağa, yolun şunusu yetinge koyatın ağır. Alende şunusu dergesinde vakti isteydin, sabah kapat giledin, tek vakitler adam ol ağır ederiz. Bırakın sizge öte rahmet. Her vakti nereğiniz üstten olsun. Alende bunlar tarihine körüyor, para etmese karakça koplantısı var. Bunlar valla kaymukanı var, karalarını da Şimdi balego takip etsek, yeşilli değil mi ötmedi de. Sen bana ne yapmasın? Mahmut Döviz'in de Sen kaç milyon dövüyorsun? Yok. Taşıyan oldu, evden şırmaz götürüyor. Mustafa Şahay var. Bunlar sizin böyle Mustafa Şokay'ınız var. Allah tamam nasip bilip, ballarınıza soksun bak diyorsun. O ciğerde gelir kuşparma kuşlar gelsin. Hocam. Ak koymasına. Eyvallah efendim. Benim bir şartlarım bak. Koymas düşüyorum. Benim özü, Haydi Emir. efendim, işkemiz. Toprakta oynamamız. Vakitine müttü ol. Bir şey zaten ben sana anlattım. Koydum da demiştim. O demiştim oturamam. Ben kıynamaydım. Ana yerde bayram olmasa, üç bayram olmasa bir şey şunun var dedi, oradayım mısın? Hatta orada. Yerde kaleke. O kaleke. Kaleke. Yerdine bir ama saçayla mı? Gözün silesi var. Yerde Alemimizde kızlarımızı görelim, sizin için kol götürüp, ağam çıkıp götürsünler ya. Ben de şimdi fazla demek söylüyorum, ben de şimdi internetten bana kadar ettiğini koymadım. Buraya sen etme, park gelip oturamsın, park gelip oturamsın. Yok. Yok, konağımızda cevap verdiniz mi? Mustafa Başkanım. Bir şey anlatın. Ya bölme yapmaya, kanalda bırakmaya, canlıda da sosyal bir şey yok. Belediyenin yaptığı sosyal bir oyun değil. Aferin. Aferin bak. Aferin.
Молодец, воскусным söyledi, воскусным neresi verdiler. Bak yanlış şey. Hadi gelmesin. Aldığınızda ama gençliği yağı basına katılacağız olmayı. Her gün gözün yağı fiyatla satışını Anladın böyle onda o gönlüm herkes adam derslerle geldiğinde herkes adam orada değil. Boş var. Bu sene böyle kalmış. Bundan artık kavga onun ismayı tutanıp hep milletlerimiz çok zengesi. Zeynep bu da bir yaktarda Cenab-ı şu kızımın yenesi ölçüyorlar, orası metne sorun giderken bunlar bu yaktaki zengin ölçüyor, Şerbakan demeyeceğim onlar işte bayı şişesi Medine Cenab-ı Mustafa Şokaydınız, Nurtaz'da Şokaydınız onun keyfi Murtaza'nın babası Medya, Medya'nın kızı, Ükon kızı, Kalya. Onun, o Canimleri, Şiir kızı, Ükon kızının kızı. Onun keyfi bırak, ikinci kızın Şanat'ın yenesi, Şanat'ın kızından, Kırmızı'nda. Kızım başı. Cenab-ı Hak Adınım Rahya. O ne büyük mü o? Gizemacı dört geliyor, olsa geliyor. Ay dostum. Reklam isteydi. Bu anda yapıştı. Bu da Şahaba'yı verelim. Şahaba'yı Gizemacı'nın istedi. Alet meslekten tanesi bulasınız. Güzel tabii. Evet çekiliyor. Keriz kadar.
Tebrik edeyim mi var? Şimdi bunları fotoğraflıyorsun mu? Çok koyun gitsin. Hadi kalk. Kelattan birden bir gaz bir aşılar arkamızdan şanslar göğsüp girecekti. O iş aslında ancak sayacağını kullanırsın. Aldığından akırışılıp keldesi day. Yerimde aralıktan kız edesin. Basınmaz yesin diye götür götür. O erdildi yoldan tayıp ağzındasan. Şumusun anlamazsa geri getirdi. Şansın mesutlardasan gelin rahat. Kötülük kömürlüğünde terbiyede. Kıyafet kızı olsa şaktırmaydı. Ol dersen ki dışarı taktırmaydı. Kızım ösüp basma yerge kettin beni. Şans oyun atanlardan taslamaydı. O kızım ösüp ana olar anasınday. Oğlum ösüp erkek olar atasınday. Ömürdün bir kızına kayıp olsun besbe. Ömründe bilirim ben canmaskanday. Ömürdün bir kızına yık olsun besbay. Ömründe bilirim ben ay canmaskanday. Seni şakırdım. Ne olacak? Mына қызығы әнмен күй деген құрмет қылылар. Сондықтан да сіздерге арнап айтылар термин бар. Бұл сіздерге арналар. Сондықтан да қазір орындалатын ән. Мына қалғаны абай көп деген өлеңді орындап берейін. Ya. Duşuldamay karay karay altıma Kız kaldım vay ağay Oy böyle. Ayağı desem artıma Karamaysın ağayımı Şana beni bırakın diye kaldım vay ağayım Yesi kaldı bir toy Zaman solay olsa yaşayım Dayım belanın belanım Susapından alayım Bozanattım kögedim Boşağından alayım Şanım yenen kögülüm Mindir olsay alayım Şunu kayıp alırdım Saçlarımday arayım Kesin kaldım boynumdan say Basında bulup olsay şay Günde duman günde toy Saçlar solayım olsay Oy şay canım hadi. Kesin kaldım boynumdan say Basında bulup olsay şay Günde duman günde toy Hadi gel. Seyirimizi böyle bize kapatın. Bakalım. Zaman solay olsay şay Öyle sen. Oy be. Sen aşk koydun. Ayısılar liginde Vay lan. Bugün kız gezinde kadının dilinde yaptı. Al, al. Sen de kana koy. Özünüz bilendi. Vostok, Vostok bilendi. Cobası sekurtisiz. Burada satında kalebinin astırsanız astırınız bırak kim olmayacaksınız diye belki. Abi. kızma da çıkardım. Yerde öğütte sırrında kaynımızda kızı koymayıp
da böyle gözümde dünya kısmı Ya. Şaka belirli olsun. Dedim ben size olsun da koşulları şakalar çok üstüme versin. Benim gözüm bakın sola versin. İşte bu bağda şarkı sol caslar olsun öyle versin. Ailемizde olsun da altımızda gönder berimizde olsun. Yani berimizde olsun da gönder sağında gezisi bile. Soğuşun oynak koyup altımızda olsun gönder şey oturumuzda işi var. Alevde bakın yine de ablamız söylemene göre cevap silde cevabı uydurduğunu göre nereye Jackson Knight'da sonra kabullayabilir. Kabuldanan bildirebilir göre uğraşın yarını eden bize çıkarsın anlamayın. İşbirlerini soğuşsun da Hayır ben canım da çıktı benim. Bana da bir sana geldi. Pişman sana. Bizim bastığımız Yine alınızda yani o Kalege Zahra yıkılımızda değişmeyi bırakmaya kalkacaklarını bile son kurtarsa işte o. Kamçılıyorum zaten. Evet, çok söyledi var ya. Ama bu kız beni kendi ömrüne de dahil. Saklanmamam diyorsun. Allah. Orada divan koydum altın isteğini koydum sana böyle. Şöyle bir demiş ki bu ameliyattan aşağı sakar usta. Alalım. Doğru ya. Yeşil olsa da var. Yeni böyle bir şey söyledim. O kaba böyle şey konuştum. Bu niye gelmesin? Yeni taksi. Yeni basalım. Evde zorunda. Arada bakmadan zaman şey yaptı. Arada basma zaman da kızı yıkamana da beklemem. Mustafa'nın tamam mı? Ya olaylar kavuşturmadığımızda yenide düşürücü birinde oradan dışarıda buradan sonra gitmeyelim. Söyledim ben söyleyeceğim. Niye böyle söyleyemezsin? Aldığınızda öptüm mü? Öptüm mü? Yerden bana bitti de bak. Yetişe apayın atın. Mahallede o şirde dursun bana programımızı açtı var mı? Biraz adamlarına başı iş yaptınız. Bunu ki yerde reddedim veriyoruz ya kızların sarsına alarak değil mi? Yaşasına alarak değil mi? Bunu ki bir kıda benim altına ettim. Bana orada da kıdan söylüyorken bunu Zeynep Kudavi gözünüzde yerde ötümde gücüm bilesiz olsam mesela. Jakslar. Hala gelin sözünü asırlar bir grafik ister. Ha? Ben Zeynep bana tam şey vereceğim. Basmıştık. Ha? Hadi gidip nasıl görüyorum. Dünden misin o? Zaten dünden misin? Bana yakaydım baba. Yok, geçsin de böyle. Ha?
Yerinde kulağım karan tuttu olsun. Cevap verdim bana. Kendim olacak bir şey yapmışsın diye kulağım tuttu olsun dedim. Bir de bana bir. İyi. Kendim ekip kısım. İyi. Yerine kendine mi böyle? Olsun da yaksın da olsun. O da olsun da yer nasıl da kendi seviyor. Yapacaksın. Yeni dokusun, bana yol cebası kokuğumuz ayette dokuz dönünce tarihin. Yeni dokuz tarihin değil, böyle faydalar verdim. Pamuk açıya dokacağım, dönüyor. Sonunda caz kandansı. Bayramlar faydalar. Komutan çıktı. Sizin saslar. Bak da kan. Bak da. Yerden. Hemen bir vakan olmuştu. Ortak bir vakan. Yine yeterim. Bana ayetlerim var mı? Şurada kısa tur. Senelerde o kalkmasın ki Mustafa'nın karşısında. Bana ne demek? Ekstrarlar var. Zaten anlatmışları var. Göl boşunda koy diyeceğim. O da uşağı adam alsın. Hakkı satmıyor. Ona kadar ya. Ayetlerim dışarıda koyuyor. Ve Yansıda bir kurabiliyor. Çok ölçülür. Hafif anılır. Noktalarda bazıları elçilik başkıradır. Yani şarkı koyuyor mu da böyle? Geç sürgüye geçiyor mu? Yüce bak, yetmiyor ki sonunda bir de Toburdan davul tanglaydı, akara
Üstü boylumu kermektir saytanın Yuvarlak kigil asavday Volkonu balak Evet. Altın olacağım bu yönetmen, altının bir üstü bu yönetmen. Bir köşenin özü. Bakınaki ortadan usta almağaylar, da türdeki bu tavşan, da avlak sakalları, atlalar yukarıdan tavşanlar ordalasa, da son olacakları usta küyü bardar şastır. Böyle kerkerimizde hürmetli adayım tuğuskandır. Böyle solacaklar bunu usta kaydalamaydı. Hazırata olan böyle şişene kadarlar, sonraki şişay balasına gibi şana kadarlar. Da ortadan ustan ağlamayınlar. Kâr hürmetli adayım tuğuskandır. Kâr kelimizde da ortalasında dastakanlar. Da olacaklarda böyle şişe usta da küyü bardar şastır. Kardasımız bilen küyü bardar hem kelimizde. Sen de kocan, regasında da solacaktan usta kudalardır. Kâr kelimizde. Da ortadan usta ağlamayınlar.
Hazır kelimizde bu yıldan koyuz baslar. Na orada koşup bakın. Kalganların bärini bazarlar joymaz. Gel kelinizler. Siz de doğdunuzlar gel kelinizler. Doğdunuzlar. Mana bugünkü toy, bugünkü kuvanish, mana şunlarga toy çapastıram deb o'ylaymiz. Yana duysa biramaz kelimiz. Tekrar Tursunbay akalarımız geliyor görgedi. Güney jetlerimi kemegen çıkan solardım. Ornu kökemiz berip oturmagan. Köpten köp rahmet. Ras. Bugünkü toy bir erikşe toy olmakçı. Bilgen, sezgi adamlar var. Sebebi Vanlımlık kökemizin tarihini köp aytırdan keregi yok. Bilesizdir aytib qo'limen qasın olib uyaga qasın qiyaga qondirib meni bugun iki birday nemeresini to'y qudalik to'yin berib o'tiradi. Meni bu bilgan odamga o'rtada ulkan ulgu deb sezinemiz. O'ytkeni dal osınday vaqtda dal osınday kezenge o'zining gana minnetli gana shumsi emas, meni nemeligi avusgana bizning o'rtada shu chalimizdan bir ulkan üstüne ko'ygan baqir bari og'ir. Mana birinchi bo'lsa to'y barlig'imizga qutlu bo'lsin, barlig'imizga jumishli bo'lsin. Bärinizde bo'lsa şanlangan birden istep bergen to'yinda aytayotganda nemere to'yin istep berib bilmayman, birinchi rет ko'rib o'tirmadim. Atani. Meni sonday joylarda bizlarga jumishli bo'lsin. Mana yerda endi екі отбасы var mı? Екі qarindashimiz bargan. Olardan bargan yerlere baqıtlı, şanragı beyik keregesi ken. Әйте барған жерде тек қана қаяуынан қызсын дегенде пәленше ауылдан қызымын деп сосын ары қарай сол елдің келіннің алды болуына тілектеспіз. Сол барған отбасына тек қана жақсылық бақыт құт апарсын біздің қатынастарымыз. Сол барған отбасында тек қана жаңағы жақсылық тек қуаныш болсын, ата енелерінің қолдары боқтан судан арылмасын ешбақта. Немере шөбересін көре берсін собақтарды. Мына бүгінгі той енді жақсы жан-жақтан көкеміз жинап, барлық қолдарын жинап отыр, енді үлгілі той болып отыр. Мені осындай үлгілі тойларға жетейік, барлығымыз беттеріміз сау болсын, келешектеріміз мол болсын, ауызбіршілік ынтымағымыз болсын. Егеменді ел болып, әйтеуір бірі олайды, бірі бұлайды, онда тұрған ештеңе жоқ, әйтеуір ортадағы жоғалмайтын нәрсе адамда адамгершілік, сосын сіздік ынтымақ. Менікі соның бәрі болса, ары қарай жүріп кететін сияқтымыз. Менікі сол ынтымақтан басқадан осындай дастарханнан, осындай күлкілер, осындай қуаныш күйін ашырды. Осындай үлгілі біздің көкеміз, бұрындай көкеміз істеген үлгілі тойларға
Barbur jastlar basmalarda jebe versin diye aytamiz. Olsun. Toy aşıkta jebe verin. Olay Mözgün oramızda Ne yapalım? Hani baktığımda kendime Ailemle böyle tamaşa yapıyorlar, ailemle böyle Elime gölmez, basmasına, gönderdiler, kavun kaçırmışlar. Bakın böyle azara var. Ailemle böyle güzel. Orada sizlerin kahvede böyle düşünmeyecek. Jaksı, koydu, koyan oldu, Allah böyle güzel. Dörtüşüm son. Tek kana jaksa, şalmen gembirden kevri hiç vakta çıkılmaz. Şalmen gembirden bugünkü toy, bärimiz aksalsın, Kuda da, Kudagıyla, bugünkü bir keşeği burunlar da, bärimiz ol. Kadınga iş şerde bunday toy olmaganday bir koytüsük, ayla işler, dörtüşüm olsun. Sürekli koytüsük. Meni kesamın Kuda yetkesi bärimizde. Rahmet ağa. Mene mikrofonda yayından birini sazıp kurulgan Düzekem'de ağamızga şapaladır. Düzekem'de ağamız bugünde yerimizge bagı basıp durgan demekşe ağamızdan hürmetli bir tuğul şapalak hürmet alaylar. Armısınlar tuğandar şapsılar jolun kuğandar Asamanı tındandar avda ulu dumanдар Şirkolatın sırları var tolkitun bulsak jıllar var Bibilendir en salık kurugarap turmandar Adında talay armandar atadın esil tandar var Aktilegin arnagan ortaga jayıp tastanдар Solan keyin aytılgan bana Осы жастардың себепкер болған менен бүгінгі той жасап отқан Нұрымбек атамыз менен баласы, үлкен баласы Мейірхан ағамыз міне жасап отыр. Сондықтан да тойда ашық деп жарияланғаннан кейін ағамыз басында шляпасы бар, басында шляпасы жоқтарды ашып, құдаларға, құдағиларға қызмет істейтін тойда істейтін, дастархан қарайтын қызметтер, кәні жүгіріңіздер, бүгінгі той қуаныш құтты болсын. Сондықтан құрметті ағайындар, намынды ассалаумағалейкум. Ақталған ағарманың үміттері, қашан көрсін жүретін күліктері. Қалмалаған ағайын аман болсын ауылдың ағалар мен жігіттер демекші, ауыл ағайындар менен ауылдың ағалары армысыздар. Жолда кезек Azından keşke deyin söylese tasılmaytın sözü var. Kaygaynanı körüp koyatın yekujuma bötüp gözleri var jengelerin anısıdır. Şarapşı sözü tönkörülgen, iğnas şaşı tөгülgen. Müngenderin Mercedes, erkeklerмен özüm tengergen demekşi. Бүгінгі жастарым, қыздарға толдау қастарың, бүгінден бастап бойдақтар екі болсын бастарың демекші, сіздерге той тілеймін. Бір тойым болатынау сөзсіз менің, дәл қайғына екен айталмаймын. Бірақ ешкімді де билетпей қайтармаймын. Онда ортаға тасталар ұран соңдай. Қайталмай да қатында бірін салмай. 25-тің бәрінде сабылтыртам. Қыз кемпірлерге қызғын сағындыртам. Сайбилерге ағаны үлгөтемін. Жеңгейлерге толтырам гүлгөтемін. Мен өзімде ән салам тынауғанша, менің жаным бұл күнге құмарғанша, бәйге берем жырылған палуанға да адалдығы сезіліп тұрар болса, қыз қуатын жігітке ат берем,
Janam degen şirketke ot beremin. Min aytır başıgan tergenimde bir tamaşa toy kılıp ötkeremin demekşi. Bugünkü Nurmakan atamızın başıgan tergeni bugünkü toyga büyürüp dur. Bugünkü ağayın kuskanın beri bugünkü mataslarında jilip dur. Bugünkü şahslarınızda ağayın kuskan ulaşacakların beri süzünüp dur. Sonuktan bugünkü ağayın kuskanları buna tamarda kimde böyle kamanda özünü tanıstırıp öteyin. Na şartlansa toy dep yerleme çıkıp söyledim. Konrattan uruğum küye uraz geldim demekşi. Na aklımda aytarıp tolgap şırlaydı. Adamzattın köterip sagasın. Toyga tilek aytılsa buladı koy jarasın. İşken adam birbirini ustamasın şagasın. Aytıp ötken cımbular tokbalak benim nagaşım demekşi. Жақсы сөзі кетеді жүрек балқып, ойнаңыздар күліңіздер тойда шалқып, Пұлшығаш Анарбайдың баласының осы тойда жүргізетін атын бақ демекші. Пұлшығаш Анарбайдың баласы Оразгелдінің күйеуі, Тоқбалаттың жиені, Нұрбет атамыздың құда баласы, Мерханың қайнысы, Бақыраулардың құрметіне бұдығы шапалақ құрметті ағайындар. Жұмысқа іш быраткен, бірақ үйіне барған кезде азанда тұрады. Азанда тұрса шай жоқ, май жоқ. Азанда тұрады да жұмысқа айдай. Жұмысқа барады да ішіп келеді, үйіне келеді, басқа ішеді жоқ. Азанда тұрады да жұмысқа барады. Жұмысқа барғаннан кейін өзінің тамырларын жинап алып былай деп әңгіме айтып дейді. Осы мен үйге барсам, азанда тұрамда кетем, әйелім шай бермейді, май бермейді. Бұл қалай десе, өзінің жолдастары былай деп кеңес берді. Онда сен бүгін ішмей баршы үйге деп. Содан ішмей үйіне барған, азанда тұрса, дастархан жайнап тұр, самал мұрса қайнап тұр. Сөйсе әйелі шақырып былай депті. Сен кемпір депті, мына бүгін қалай? Үйге бүгін той құрайын деп жатыр ма? Бүгін үйге мейман келе ма десе, бүгін үйге ішім демейді. Неге десе, мына дастархан депті, бұл саған жайған дастархан. Сендер еркектер деген өз әйелдерін жақсылап қарасыңдар, сендер әйелдерін өз еркектерге жақсылап қарай қойдыңдар. Сондықтан Алла айнар жігіттері, мына құдаларға жақсылап қараңыздар. Мына күйеуолдар, жігіттер Алла айнар, күйеуолдарға қардасыңыздар, жақсылап қараңыздар демекшін. Енді мына өнде осы Нұрбек ағамыздың өшірде бір топ құдалар келіп отыр. Сол құдаларыңыздан бастап, Роман құл құдамыз, сонан кейін қалып құдамыздың үйіндегі толғана құда деймізден бір жақсы әңгімемізді естіміз келеді. Құрметте бір тоғыл шапылақ құрметті ағайындар. Мирабына қайтсын. Mikrofonды жақында ұстаңыз құрметті көке. Мына жақында ұстап сөйлеймін, ол артылып өтпейді. Әлі болған талай құдашы мен құдағилардың ерді тепсінбейді. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Бұйырған жақсы жарымдар тойға. Мен осы үйдің Нұрекең менен құдағидың табалдырығын бір кіші аттаған құдайдың сол себептен болса керек, маған күресін өзін келген құдайлар өздерінің адамдарына өтінсіндер қашпайды демек. Бұлайын солай болсын. Қалғандарыңызға осындай емдіре тойларын нәсіп етсін Аллаға. Басқа не дейміз? Емдеріміз жоқ болсын. Алмайшылыққа осындай тойда кездесіп бір-бірін Қызық тамаша тойға жете беріңіз деп, ендігі кезде мына құдағиымызға мін айта беріңіз. Ne bileyim, koş. Kelgenizden aydınlatları çaksızlık, sotmürken koslanız. Kırmetli Kudağayım tulan, Kudağadasanızda kos derlerimizden toyu kutlumasın. Toyumuz toyuna koşulsun. Kudağadasa, benim olumuzda yağa, kudağızda kıyağa kodlar, benim
Karnından tutup beni demirine koymasın. Ola kalırsa korkunç aklımız bir metre olasa dersiniz. Buna dört kegem kudalar yiyecekler. Kulaklarımızı tuttunuz. Kegem kanallarımıza kırpıksın. Dört yaz yiyecekler, dört yaz konuşalarım kıyamalar. Dört yaz baktınız. Ölsün. Kadarını aldınız, şanlarını büyük bozulası bezmesin. Tadı dertmez, siz dermez, artırmaz, cansız, sürekli kullanmalılar yiyecekler. Bunu bir koymaşlık olsa bizim kıza yekinci geldim, ben de altı geldim sürdüm. Son yekinci geldim bunun kıza. Koymaşlık, siz bizimiz cahsı artık, cahsı kulağılıp kıymatımız kula kalırsa. Olsa Murat Yok'un bozkuşlarının yolunda ben nemerenlerden şarkılarının koramayınlar ben size. Ama el olsun ben kula kalırsa toyga olsun. Cihan devlerimiz kulağa toyga buyurabilir mi dastarkanımız der. Şöbelette boyumuzdur. Yendi altımızda ben mühimde olsun da kula kalırsa o esiyerde oturman castardın ben nemerenin toyun görsün. İnşallah rahmet. Ama benim toplarımız alınsa. Beni anamızın hürmetine şahslap alıp koyunuzları. Ömürdeki ülkün güçü paradan, ana degen apsalcadan karadan, elindeki kışlıktın tutkası, aynalayın kasiyeti anadan demekşi. Bugün söz söylegen Kudabeyimiz kasiyeti anadan aylansın. Oğuzunlar kara şirdiniz dostlar, toy görümüz deyip, buna söylegen yeki birde Kudabeyimizden Kudabeyimizden hürmetine anayın tuzkanı ağzımızda ansambl otur. Bu ansambl maktıralarını jet saygalasa, üçüncü İndir Hocam Şar'dan gelgen ölgülü, bu ansamblın jetekşinden görüp jasar, onların kısmasa, planında akımların bunu köktencilik жұлдыздырылады, дегенменен көктен жұлдыздырылады. Aldarınızda әнші қыз Ақмарал Тарсалғалқын, әнші қыздарыңыз Ақмаралмен бақыт көріп тұрғалы демекші, bu ансамбльдің құрметіне біз бүгін шапалақ құрмет Осы жерде тойға қатысып отыр. Мына енді екі қатын алғанның дауында, жаман қатын алғанның жауында, жақсы қатын алғанның тойында деген екен. Сол айтпақшы міне, осы жерде Әрен атамыз отыр, менің атам. Екі қатыны болса да тойда үйінде, тойда үйінде. Ешқандай жауда жоқ, дауда жоқ. Міне сыйластық, қимастық. Ана жақта үйіне барса, үлкен шешем үйіне барса, бияқты қимайды, бияға келсе ояқты қимайды. Екі арада жағдайын жасап жүрген, тойын жасап жүрген атамызға сөз бергім келіп отыр. Сондықтан ендігі жақсы тілеп, Әрен атамыз, сонан кейін құдамыз Оразымбек, Талғат құданың үйіндегі Зейнеп құдағиларға сөз бергім келіп отыр. Әуелгі сөз Әрен атамызға. Міне, құрметпен туғыл шапалақ Sen adımıza adamlar açmakta koyduğun çok kişi olmayı tevirdiriz. Aslanın bazı ceplerden nagip adam gözün kıyılmak kıtalarımıza şişapat olup adına basırınca vatanlarımızı Efendimiz'in barınca basırınca otur. Kazak'ın yolu kula kalır, olmuşsun bir pansay, koyun, bireyin деген söz. Bunlar olmuşsa bir adım götürülür. Ama benim balam başkası var, o da yesim o kadarın gördükleri yasarak gördürürsen. Bizden bu aslında bizge ucuna yolu bütün topladan bizlerin mutlu kutulursan yanayız. Ama böyle gidiyor duracakın Arap'ın arasında Kazak'ın nakabı var. İşte biri Arap'ın diye gidiyor, biri Karafay'ın diye gidiyor. Karafay'ın diye durasıma diye Arap bir 10 da duracak. Sonra bir şaşırtıya geldi. Bunlar diyor öyle indirdi, onun şaşırık yok. Şöyle onun bir etki geldi. Ulan baksa Nasıl senin seferini bir arkadaşım ben.
söz vermeye koyana dönüyorum. Arada Mürevge Mahkudarlı'nın hayatı olsun. Sana ne de bırakırdım. Dünyaya olmaktan da dünyaya olmaktan adamın gerçekliğine çöndürü şerif tutamaz. Arada malın yoksa olmaktan da güven sevgili. Ona tatlıların, ona kızların, batlarının soyuna görürsün. Ona kulak arası adam da bulay. Kız ver, kol ver, gelin al, katsızın ver. Ne soğuk, dektes gün. Ağlım ardas, oyun kordas. Ağırlasın başında duran kulama. Arada ona koyun bayanlı olsun, kızların bana gibi baktı olsun. Geliyorsun olması perdekli olsun. Dünyanın bir şeyde geliyor. Rüzgar olsun diyeyim ben. Ağzını dayanayım. Vay ana gelsin. Ata rahmet dostlar toygan jedimiz. Mına 30'dan başıp geçetkenlerden oz toylarımız toyda Kudabalasında hizmet etiyip oz ansambili bolup. Mına hürmetli ağayınlar şahın satladıydıgım sırası bol. Sarlasak kömülümden gül aşıları. Atamız bilen o ziydeki atamızda hürmetliydim. Sıralığa kuda bilmek, kudası var demek şeker. Yendeki kezekle horazın ver kudamız benim. Talgat kudanın uyundaki ziydek kuda bilmek. Söyle. Mikrofon apamızın. Var mı da söyle? Ben adı söylediniz. Bırakın korkutuyorsun. Koyunu soydun tarafa yapma seversin. Ay tanıyoruz. İmamlarını sorga verirsin. Buna kelgen kulaklarımızın sizin uyda birinci bastırgan haramı kutuyorsun. Basma sıkan bırakma sıkan ballarınızda kutuyorsun dayandırıyorsun. Ölsün, ölsün, kövüysün. Oslar olsa sıkan zamanlarını da meclis kutuyorsun. Ayrılığı yaşkında devletler, kategoride devletler direneken bırakılacak aslında devletli konservit kövüysü var. Kendisiyle devletlerdi, son devletler her şevletlerdi. Bundan yerlere çevrelerinde kızıran görüp, bırakın görüp, biz de şeyin casaylarımız. Bizden de araç parça, da kulay yönü başlar. Alem bu moldaki, ne kadar bodrega bire kalacağım, bire doğru ayıptırmışım var. Ben yine ayıp oladı böyle bir toyda çalışadı bu. Kardeşime gel buradan, fırınlığı bakacak zamanda, ben kaydı yeğenin nerede sınavında, sözünden baykasam borcağım semet şamamda, sayaka tepsi baralar kolay geldi şarmaktı, yestik bürget geldirdim barbağa geri kalmaktı, araşık babası sözde vaksanmaktı, koydu rahım aysada sözüm kalıp almaktı, solan köyün babası mağayla karlaktı. Sadakada çırağım adam degen ataktım. Alıramasın kırmasın ömür zemrak yataktım. Yolu suyup tarihsiz yolda sol kadar kaçakmam. Atamı sözlü elimde çukurda sakmasakmam. Kolayı geçe birevde camasal cebine kattım. Adamdır şimdi birevleriyle asa şakrım. Dastarkan dahi vardıma hizmet etse basayım. Meymanlardan bolsun de bağfası gözü tarsınıp. Arap koysa da şeyben aranın gelsin aşırıp. Erken toy kızmak kendimde yolu aşırıp. Bir tarafına ortayla berdimde sağırıp. Benim tırmanlar öyle aşırıp bakırıp. Santraktör sevgileri benimle birine asırıp. Ardındaki kanatlar tör ülkesi şanslık ettiler. Eleci basa ikramı yestekte bakırıp. Şahırlarını oğluzu kurbarca asıktırdı. Rahmet. Kitab sabak madene şahırsana parmağım. Arakiyetin gelmese ömür olan karnağım. Yandan cihatın gelmese cahınlık barcanlarım. Yelerisi bakime tövbeşlerim karnağım. Akıl ayıktan adamın sözde vaksanlarım. Sövbeşkenden soldan özlük selamlarım. Mayla hina alokum bezelde bozun canlarım. Allah var yüzü giyilenip giyilenip basın babanın bekler. Vay rahmet. Başkalarının kalbinin cevabısına gözümde. Bana selam kararlık korkmuştu korumda. Bunu olan alsın hep neyesin seven evinde. O sizin adam olarak kendinde. İlk elemem gözü tadında yönelik etti. Bekir Vadesi önünde kuvalıkla şefim.
Şahın ayaklarına ortaya geçiyor. Arap koysa kenarını kalıplarına geçiyor. Diğer kızı oradan ayrı veriyor. Neyman derdim sesinden bereketin kesir. Sabah adama gidiyor yanında saysan ama yandan biraz yarasa kıslar katarak. Ket yaraysa tarafın canmasa götürerek. Ansarı tarafını öleceğine kayarak. Nevriyozun kayarsa nevriyoz canına. Kaç. Soran ki. Nevriyoz yuvar kovmuştur. Kaptırsacağı kalma. Rahmet ada rahmet. Kamerası Sandaktır geceler eğimde tarama. Şartlara gece eklesek paramızın tarama. İstibasın görürse sırtı boğulu yaranma. Gece geldi bakıyorsun bedavına karama. Karabaşa oyunda canım acıdan havada. Ses çıkarmaya sarkamı takdim alacağına. Ne elbise korna baktırır bana. Adam görse olamda kurtulacağım orada. Olsun da istesek adam degen azaktan ketleri taksalarla kalakalacağım. Oy aylan. Özlem ülkem bugün jiyim baldav. Na mikrofonda beri varı, altında akırında mikrofonda kayıt balık kiyim. Rahmet, yendigimle kesek, na Turadıyımsa Zeynep Turadıyla. Haydi efendim. Oy rahmet mine. Siz de özde toygaş ediniz, hürmet kulağı.
Жайғасыңыздар болды. Жайғасыңыздар. Отырыңыздар, құрметті құдалар. Жайғасыңыздар. Мына құрметті ағайындар, мына Нұрымбет ағамыздың призі көп тойға дегендей. Мына призді қалай алып кетуін ең жақсы кімде-кім мас болып ерте кетіп баратынға приз бар. Сондықтан мына жақсы билегінге мына приз Қызылқұмнан келген құдашамыз құдағиымыз Боранкүл құдағиымызды ортаға шақырамыз. Приз Азамкүл. Міне құрметті ағайындар, орталарыңызда мына құдағи Қызылқұмнан келген, тойға келген құдағиымыз көрікті, көңіліміздің кең сарайын кеңітті. Ортаға шығып әнге салып, құдалардың ортаға шығып билесеңде еріктілемекші. Мына құдағиымызға мына тойдан толықтай приз Азамтуш. Құдалай құдағиымыз шақырамыз.
bilemiz. Құдалар мен құдағилардың көңілін салып, билесеңді бізге жақсы ұнадай демекші, билегеніңіздің құрметіне тойдан толықтай, приз ансамбль туш. Өзбекстанда сөзі азанда тұрыпты да анандан дайырлап, райкомнан келген ана қатшысы бар, басқасы бар, оң қолы бар, соң қолы бар демекші. Бәрін тойлап келгеннен кейін бағана райкомның бірінші секретарына отчет тапсырып дейді, бәрі жақсы болды. Сөзі райкомның алдында ескерткіш бар екен, Лениннің ескерткіші. Қараса көзі түсіп кеткен басында Лениннің басы жоқ, бір әкетіп барып олар. Ал іздер ол, таппайды, ар іздер, бер іздер, жүгіріп, аяқта жоқ, бұяқта жоқ. Арнасай ауданынан Лениннің басын тауып кетті дейді. Бүгінде мамандасып жағдай сұрасып болғаннан кейін бағана комиссияның көзі жаңа Лениннің басына түсіп кетті дейді. Қараса Лениннің басында да шақты бар, қолында да шақты бар ұстап қойған. Жаңа көкемізді шақырып, біздің қазақ деген сөзді ұстап қой. Сөйтсе жаңаға айтып алды дейді көкемізге, ей, берке мына не деген сұмдық? Басында да шақ бар, қолында да шақ бар десе көкеміз бұлай деген екен. Әка, сіз білмейсіз ба? Бұяқ таулы жақ, күніге жел болып тұрады, шамал болып тұрады. Басындағы үшіп кетсе, қолындағысын кесіліп деген екен. Міне құрметті ағайындар, сондай қазағымыз мынау дастархан жайған кезде, ешенсе бұлай арты төгіліп жатқан дастархан таусылып қалса орнына әкеле салады. Бүгінгі жайылған дастархан ақ түйенің қарны жарылған, ішіп жеңіздер. Мына енді жақсы бір тостың кезегі келіп тұр. Сондықтан осы атамыздың тағы да Алмақан құда Махамбет құдамызды ортаға шақырамыз. Келуге ыңғайсызданса сол жерде тұрып сөйлей берсін, микрофон апарылсын. Құдамыздың орнынан тұрып көтерілсін, бойын көрсетсін, ағайын туысқандарымыз көрсін. Микрофон апарсын, асан күш. Аса рахмет сөз бергеніңізге. Құрметті тойға келген қонақтар, мынау немересінің тойын жасап отыр, қос немересінің тойын. Бұл керемет той. Нұрекең деген кеңпейілді, дастарханды, елдің ағасы болған құрметті құда. Нұрекеңнің әмелері, қыздары, балдары, келіндері, тойларыңыз құтты болсын. Иншалла. Құрметті құдалар, құда мың жылдық дейді. Алыстан келген құдалар, құдалықтарыңыз мың жылдық болсын. 200 жылдық дейді, мына жастар өсіп өнсін. Сол жастардың арқасында сіздермен біздер тек қана жақсылықта, тойда, аманшылықта кестейік. Нұреке тойларың қуана болсын. Рахмет аға. Міне атадан асын мұра бар, болашақ жастан құралар. Тегін тапқан балалар бұдан асыр бақыттарына құдалар демекші. Мына енді сөйлеп кеткен құдамызға үлкен рахмет, осыны тойға жетіңіз. Ендігі кезек Махамбет құдасы. Там деген Махамбет құдамыз. Адам күш. Міне жақсыны жатсаламай жақын көрер, алыстан арнайы іздеп ақын келер. Ардақты ауылымыздың ағасы бар. Мынау бүгін кештің көргені 2 жас дейміз ғой, 4 жас. Нұрекең енді Нұрекең дейміз ғой, бұрын ағайдың ағайын менісінде. Кейсек 40 жыл мұғалім болған, өзімізді оқытқан. Енді қорып деп айтпаймын, ұмаған ешқандай. Жақтап тәрбиеленген. Нұрекең, мынау қос тойыңыз құтты болсын. 2 жас бақытты болсын. 4 жас. Мынау өзбектің мақалы бар, сыйласаңыз кәрінсілер бәріне дегендей 2 жас ата-анасына атаны болсын. Сыйласын атаны. Кемпірмен шалсаңда кемпір деген бақыт қазір. Кемпірмен шал ең бақыт. Біздерді осындай дүниеге келген кемпірмен шал. Мынау орыстың ұлы ғалымы
ағалтын соғысшы және ғалым өте ақын болған Максим Горький былай деген: мына күнсіз гүл ашпас деген, махаббатсыз бақыт болмас деген. Мынау елді билеген президентіңіз де, батырыңыз да бәрі анадан шыққан, ата анасыз ештеңе болмас деген. Сол сияқты 2 жас, 4 жас атынан сыйласа, бақытты болса, осы кісілер біздер бақыттымыз. Бұл кісілер шал болды, мен де шал болдым ай, қыз бердім мен де. Ой, мама, елі кеп қалды ғой. Мына сонда ой дегесін, осы балдарың бақытты болса, атана бақытты. Бәріңізде осындай той болсын, тойға жауасын. Осы кісілерді айтқанның бәріне қосылам. Қайбірен қыршылтенің құланы шағынып, бақытты болсын, өмір жасақ болсын, тату-тату өмір жүрсін, өмірлі шүбірлі болсын, ашпанды асып болсын. Бәріңізге тілейтін осыны тойда кестейік. Тойда кездесіп, жүздесіп, 100 грамм шегіш. Ішпегендеріңізді қинамаймын, бірақ мен ішемін. 2 жыл өтіп қойғанға. Енді амал жоқ. 2 адамның қосылғанға 4 адамның тойына қаңызды. Мына 100 грамм ішпесеңіздер, білмеймін жағын. Мен өзім қинамаймын. Шамаларын келгенше алыңыздар. Рахмет тамада. 3 жыл болса да, 10 жыл болса да күн кешетін кезек келді. Жоқ, ұстазым үшін, Нұрекең үшін, Нұрекеңнің 4 немересі үшін. Ақ балға ондарда тұр демеймін бірақ. Рахмет. Сен алдан тұра қойсын, сен алдан ішсін бірақ. Дұрыс. Міне, ағамыздың құрметіне бір жақсы алғаныңыздар, құрметті ағайындар, туысқандар. Міне ендігі кезек Серікбай құдамызға орнынан тұрсы, шапалақ ұрсы. Осы тойға себепкер болған 4 жасқа бақыттым. Тек қана осындай тойға келсе. Артынан ағамыздың артынан бір қоштасу ендігі. Ойнап жіберіңіз, тілегіңізді айтып жіберіңіз. Тойларыңыз құтты болсын. Мына жаңа келген жек-жаттардың адамдары құтты болып, құдалықтарыңыз 1000 жылдық, 100 жылдық болса аралансын деп, қана тойдан осы үйде бас қосайық. Дастархан кең болсын, нанымыз көп болсын, айтқанымыз ән болсын. Ата осы үйде тек қана той болып, тойда бейбіліп, осылай 100 грамдап жүре берейік. Рахмет, құрметті қар, сөзімнің болса кемдігі, босталды болса сөзімнің тартылмаған белдігі. 5-6 ауыз сөз желі қозғасаңдар көңілімді, салайын дедім ортаға білсін деп сыншы елімді. Сөйлесін деп берген соң орандау етіп тілімді, көптен көріп үйрендім болмаған мен білімді. Атақтау ақын емеспін, ағып тұрғандарымды, халық үшін еңбек істесем ойламаймын қарнымды. Таптамаңдар азамат, аяққа басып арымды, жақсы етіп табиғат қасындағы жарымды. Жаман болса шығарар, шырқыратып жанымды, от жақпай-ақ қайнатар сақырлатып қанымды. Бажынасып ұрысып шығарар жаман атымды, мүсәпір етер мақтаулы нешелді сері батырды. Бұлғап берер күннеге іше туғын асымды, ондай әйел кез келсе бәлеге басын шағындым ай. Әйелдің жолай жеңішке сақтамаса кішілік, жолдас болып көппенен жасай алмайсың кісілік. Шамаға тақсыр тұрман сырласпай қалар пішілік, білетін соны әйелгі айтқызбай-ақ түсініп. Ашуыңды басатын айтқызбай-ақ түсініп, мейман келсе үйіңе айтқызбай-ақ іс бітіріп. Ашудан бас тұртиып, қолыңа әкеп су құйып, жүгіріп жүрер жайраңда қуаныштау жайтаңда. Үйіріп ала сырымды біліп
koypanda Şönsüz kalıp tappaysın söyleyin desem kayranda Uyumge kelgen konağın kaytanday bolar sayranda Şaman ayel istemez aytkanыңды tayranda Ösekten ağzı bosamaz kol jutkanday şaynanda Yerkelergen boladı yegesi bolup şoljanda Betünden algı kaytpayda birden desem kuljanda Bul suyakta ayeldir peşindegi sur bolmak Şarımınday jigittin kalayınşan jol bolmak Özdegenen eşnesi isteyen marşaltanda Kasımdağı süygönün sunay bolsam jalpanda Bor bolarsın bir kundu kursu yürgün kankanda Juralmaysın eşkanday yetmik şak savayın bakatını Uzatadı kolumdu kengeydi av jolumdu Ketiridi taza armandaydağı sonunda Arlastırı tanı kalbumda Şigitdi şigit kılatın kimdastar karsilastan Asıp dünyayım jakmadan nesimastan Köpşümekке beregi kimbeyin mektimastan Şaksayın tura şolsudur şaktaydı kibir oylastan Tumbandan tura apşıgar canılmastan Zordu oymastan Şaksayın silahın ayel boydan koymastan Yepsilasın ayelim ol kozumun anası Tuğu ösken ayelden baradamlar balası Toğuzlay onun kötürür jastırcını kösüdür Şetilleri kösürüp ananın izgin maksadı Adam bolup yer jetip şıksadı deydi Şafşatı Cenab-ı Allah'ın hürmetleri şahsımız değil Orta başlıdır dinlemezler Natemezunun inşallah Қалай көз келе табада жолдас? Дұрысыңызға бір жаусын. Бір-екі.